mubarak meel ka siisay guddam ummada muslimiinta gaar ahaan ummada Soomaaliyeed maysan dhana Eid Mubarak fays weydiyaan geeka su'aalaha dhalinyarada saaxiibada ee su'aal weydiiyay way ka bilaabay Mr. Hussein Abdullah Hussein هذا مستر عبد الرحمن هذا may ka weydiyay anti yalagi adayaraaytay ilaa ay kala kala joogo inti iidasi anti adwiina tinki adayaraaytay may iidu kala saameyn ay isbedel may dareemay كل صفة زرار يرى هو بحنا عاصوس أرض بوري ما أدري كم يمكن ما يبغى لانك إذا ما يبغى كوكين كلاي ما يبغى ما يفرد يسلوك كلاي كم نانا كلاي كم ولا يكم ولا كم يجي يقدر لكن هذا ما يبغى لانك أنا سيد اليوم ما يبغى يدمر هو فلا هنا إلي أوان هو ما يبغى كيور كيان يلا يا تمي شل دميني ما يبغى إيه فرمي عنده هذا ترى أنا هكذا فاضي هو كلام ما يبغى هو أنت هكذا ما يبغى لأن بورو مدة lang may ba alabi ini di balasi orti lang ang kasama mo alabi gekiora pa ilay tina ay ingay galay anti adwiina ti iyo made yaraaytay yalagi yaraaytay maana kin faylay made adwiina ti may ba anti adle iska tiirsanta walakin ka galaana garab taago kala aashna yadaran maana may ba se dom billahi du fa gi of ya mer jerni may ba kol bijirin kan may ba may kala bana ta yal may kala ba udal masha Allah alhamdulillah may ba kol kan ani iska tiirsan ani may ba wala nase ay ba laha ilaahay naarisa hooyada iyo aabaheen may ba wali go fadeen may ba ilaahay naarisa laha may ba Eid Mubarak insha Allah may ba isin laba tingo in ka ducayo ba leer insha Allah geeki yaala iyo hatta may ba farmi iyo liiday badan iidagi made adayaraaytay iiday gulida saameyn wiilkii waaldatay absigaareedan xasuusada soo yaga iido may ba geeki yaala ay hayde kobda asay lahayn gadarto taas geeki ay hayde taas lahayn gadi taas gilang meelo tukudi sigi dheerana kobtay boorto oo dhintay geeko dhan meelo ka booray ma kobalaan ka dheedi maana kobto leelo haayte ko iiday sidaas oo maana koboga kobto dhunte tan saadata may baa may wadna meelo leey am debsi midda kishar tan may baa helatan ay baa may illa meelo ko laan meelo fidi madan eedan faraade ka alamada iidasay may baa gaar ahaan may baa koy husay galay tamal ma sha Allah ya lamana ay wajid ma toob han loo hadoon aad may baa tu dareelay u dhagmeelay ma sha Allah may ummadda Soomaaliyeed gaar ahaan ala jeediya ما شاء الله أمة المسلمين ما يبغى لها عيد مبارك كل عام وأنتم بالخير عيد وناك أساسا لها قارعة ما يبغى إن شاء الله قرب قفشة يوم ما يبغى قرب قفوف أنا عيد حين كتير صون كباهي لاقيس ما يبغى إلهي يوم إن شاء الله ما يبغى بالله لا إله إلا إلهي ما يبغى قلبي مركز تسريني أو بدل رؤية المسلمين ما يلها حقاي كتير من ليج المسلمين إن شاء الله ما يبغى اسم إيراني ما يبغى عيد مبارك أساسا إن شاء الله Mr. Abdul Nasir habaw adina maylan ay wali saameyn ay walati iidan dalagi adayaraaytay iyo inta adwiinati wala saameyn isbedel ay laakiin diyaari admaana iidan tan sigaaradan kala soo maalinta iidan لكن كذا كذا يبغى فيديو تيال أنا يعلمون بنا إذا هري أتوه نسبي يبغى تتوصل يبغى كذا يبغى صوته اللي قاعد يسوي بيشيل العادي أنا ممكن كذا يلا عينه ولا تقول إسكرولني إذا سكرين لكن بس أنا بيشيل هذا كذا لا تقول يبغى توصل كذا kadang gilaga say madi adayaraaytay wala dharan ka inta jare ko inta jare wala mubarak dukaamay kumsana wala ko ma ka galjare hatana dan may ba madi adwiinati maadaama wala ka galana oo may ba dukaan Eid Mubarak abadan ay korin aan wareey korin mana may isbedel ay gilaga adayaraay iyo na hatta la kala goob mana may tankan ko feela ba gilaga adayaraay kana may ba hada may dharaas adan wal hiisa adan ka kam لكن يبغى بسكوت ولا ياكل ولا